예, 안녕하세요. 세메찬호. 자, 우리 또 안디옥 학교 번째 날 또 기도로 시작하겠습니다. За, Антиох сургуулийнхаа 2 дахь цагийг залбирлаар эхэлцгээе. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь танд баярлалаа. 오늘 귀한 주일 또 하나님 말씀 안에 또 교제 안에 거하게 해주셨습니다. Өнөөдөр энэ хөө эрхэм эзний өдөр өвгөн дотор нөхөрлөл дотроо байлгаж өгсөн билээ. 특별히 이 안디옥 학교를 통해서 또 하나님 또 뜻을 알 수 있도록 도와주시고 Бүр ялангуяа Антиох сургуулаар дамжуулан Бурхантай бидэнд өөрийн хүслээ мэдүүлээрэй. 또 그리스도인의 말씀 생활 어떻게 해야 할지 또 하나님 지혜를 주시기를 원합니다. Христ итгэгч хүний үгийн амьдрал ямар байх ёстой вэ? Энэ тухай мэрэгэн ухааныг тавгаарай. 또 계속 진행되는 안디옥 학교 모든 분들 또 잘 참여할 수 있도록 도와주시옵소서. Үргэлжлэн явагдаж байгаа Антиох сургууль дахин дүүсэр маань бүгдээрээ сайн оролцоход туслаарай. 감사하며 예수님 이름으로 기도했습니다. Талархан Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 자, 오늘 시작하는 말씀 베드로전서 2장 2절 말씀입니다. За хамгийн ихэнд харах үг маань 1-р Петр 2-ын 2-р ишлэл байна. 예, 여기 화면에도 준비했습니다. За урд текстэн дээрээс 하руулахаар бэлдсэн байна. 자, 베드로전서 2장 2절 1-р Петр 2-ын 2-ыг хамтдаа уншийе. Үгийн цэвэр сүг нялх хүүхдүүд адил хүсэн тэмүүл. Ингэснээр та нар үүгээр авралт хүртлээ өсөх юм. 예, 오늘 그리스도인의 말씀 생활에 대한 주제 좀 같이 배워보려고 합니다. За өнөөдөр Христэд итгэгч хүний үгийн амьдралын тухай хамтдаа сурах гэж байна. 여기 보니까 갓난 아이들 같이 순전하고 하나님 말씀을 이야기합니다. 젖을 За 사모하라. эндээс харах юм бол тийм ээ үгийн цэвэр сүг нялх хүүхдүүд адил хүсэн тэмүүлээ гэсэн байна. 자, 구원받은 그리스도인에게 왜 말씀이 중요한지 Аврагдсан Христэд итгэгчүнд үг яагаад чухал 이 вэ? 말씀은 우리에게 알려주고 있습니다. За, энэ үг биднэрт тодорхой зааж өгж байна. 자, 뭐 살아있는 모든 생명은 계속 영향을 공급받아야 됩니다. За, амьд байгаа амьтаа бүхэн аливаа шин тэжээлээр хангагдах хэрэгтэй байдаг. 그래야 생명을 보존하고 힘을 얻어서 힘있게 살아갈 수 있습니다. За, тэгхийн бол амьд байж илүү хүчтэй өсөж ургаж чадна. 자, 우리 구원받은 그리스도인들은 Тэгвэл аврагдсан Христэд итгэгч нар 그 영혼을 이제 생명을 얻었고 сүнсний амийг олж авсан. 또 그리고 계속 그 영적인 하나님의 그 은혜를 말씀을 공급받아야 됩니다. За, мөн тэрхүү сүнслэг бурхны нэгүсэл үгээр хангагдах хэрэгтэй. 자, 그 아이는 다른 거 공급받지 않고 그냥 엄마 젖만 공급받잖아요. Нэлэх хүүхэд бол тийм ээ өөр юм хэрэггүй ээжийнх нь сүү байхтал болно тийм ээ. 그 신기해요. 이렇게 우리 이렇게 그냥 우유잖아요, 우유. Их хачирхалтай дэр чин одоо сүү шүү дээ тийм ээ. 근데 그 아이는 그 엄마 젖을 잘 먹으면 살이 찌고 건강해지고 튼튼해집니다. Гэтэл хүүхэд ихийнхээ сүүг тийм ээ сайн идэд уучих юм бол тэгээ таргалдаг тийм ээ илүү тийм ээ эрүүл саруул чирэг байдаг. 그렇죠. Тэгдэг үстэй. 딱 그 엄마 젖 속에는 정말 그 아이의 필요한 모든 게 다 들어가 있습니다. Тэр ээжийнхэн сүүн дотор хэрэгтэй бүхэн орцсон байдаг. 특별히 갓난 아기가 이제 엄마 뱃속에서 딱 태어나면 그 아이 몸속에는 그런 바이러스나 이런 거 이길 수 있는 그런 그게 하나도 없다 그래요. За бүр ялангуяа нэлээд хүүхэд яг ихийн хөвлөнөөс мэндэлж гарч ирэх юм бол вирус, өвчнийг ялах тийм эсэргүүцэх чадваргүй төрдөг гэж байна. 아무것도 없어요. 그런 몸속에. Биеийн дотор нь ерөөсөө эсэргүүцэх юу ч байдаггүй гэж. 근데 아기가 어떻게 하면 건강하냐면 Гэхдээ хүүхэд яаж эрүүл саруул байдаг вэ 엄마 гэхээр 젖 속에는 ээжийнхэн сүүн дотор 특별히 딱 태어나자마자 그 아기가 먹는 첫 우유에는 그런 평생을 이길 수 있는 그런 그 이제 백신들이 있습니다. За бүр ялангуяа хүүхэд төрөөд хамгийн түрүүнд дууж байгаа эхийнхэн сүүн дотор тэр насан туршдаа тийм ээ өвчнийг вирусыг ялаад гарах бүх зүйл орчихсон байдгаа гэж. 자, 그거는 원래 몸에 갖고 태어난 게 아니고 Анханасаа биедээ тэгээд төрдөг биш байх нь. 엄마의 젖을 통해서만 들어가는 거예요. Эхийнхээ сүүгээр дамжуулан биед нь орж ирдэг зүйл. 자, 그러니까 갓난에게 태어나면은 바로 엄마 젖 물리잖아요. Тэгэхээр нэлээд хүүхэд төрмөгцөл ээжийнхээ сүүг тийм ээ уудаг шүү дээ. 그냥 울어서 먹이는 거 아니고요. Уйлж байгаа учраас тийм ээ хоололдог биш тийм ээ. 그 아기가 이 세상에서 병을 이겨내고 살려면 엄마 젖을 꼭 먹어야 되는 겁니다. Энэ нэлээд хүүхэд энэ ертөнцид амьдраад өвчин зовлон дийлээд явахын тулд ээжийнхэн сүү зайлшгүй хэрэгтэй. 그래서 진짜 신기한 것은 За хамгийн 그 ачаархалтай 갓난 아기의 실험을 해봤어요. нэлээд хүүхдээр туршилт хийж 자기 үзсэн. 엄마 젖이 있고요. За ээжийнх нь яг сүү байлаа. 다른 엄마 젖을 놔두잖아요. За өөр эмэгтэй сүүг ингээ шингээгээд тавилаа. 아기는 Хүүхэд 반드시 자기 엄마 젖
냄새 맞아요. Яг өөрийнхөө ээжийн тэр сүүний үнэрийг таньдаг гэж. 10번 실험해도 10번 다 그렇게 엄마 저 찾습니다. За 10 тийм ээ удаа туршилт хийж үзсэн. Яг ээжийнхээгаа л олж байгаа. 이게 참 중요한 것 같아요. За энэ их чухал юм шиг 자, байна. 우리가 이제 구원 받으면 Бид үгэд аврагдах юм бол 우리가 생명 얻은 그 말씀을 찾아갑니다. бид үгэд амьтаа болсон тэр үгээ эрэлхийлдэг. 뭐 세상에 다른 많은 교회들 다른 많은 말씀들이 있지만 Энэ ертөнцийн дээр өөр олон чуулганууд, өөр үг сургаалууд байгаа ч 그쪽으로 гэсэн 고개 돌아가지 않아요. за тийшээгээ толгой минь иргэдэггүй байна. 반드시 우리 구원한 그 말씀, 우리 그 교회를 통해서만 말씀을 찾습니다. Гарцаагүй тийм ээ авралыг авсан тэр чуулган лугаал ханддаг ба. 그게 참 신기해요. За тэр их 정말 ачаархалтай. 다 구원받은 사람은 Аврагдсан хүн бол 딱 그 구원받은 교회 안에서 구원받은 그 말씀을 계속 찾습니다. 사모합니다. аврагдсан чуулган дотор аврагдсан тэрхүү үгээ байнга хайж эрэлхийлж 그 사람 байдаг. 이제 구원받았다고 하는데 За зарим хүмүүс аврагдсан гэж 그냥 ярьдаг. 아무 교회나 가도 되고 Тэгсэн нөө ямар ч хамаагүй чуулганд явж 아무 болно. 말씀이라 들어도 된다. Ямар ч хамаагүй үг сонсож байгаад болно. 그 사람이 좀 구원이 맞나? Тэгхийн бол тэр хүний аврал яг 그 мөн 사람 생명이 болов. 있나? Энэ хүнд амь байгаа болов. 분별이 안 돼요. Тийм ялгаж чадахгүй байна. 그래서 아기가 엄마 좋다고 남의 엄마 좋다고 찾을 수 있어야지. Тийм нялах хүүхэд шиг тийм ээжийнхаас эсвэл өөр хүний сүв байна уу ялгаж таньж мэдэх хэрэгтэй. 그 참 중요한 것 같아요. Тэр их чухал байна. 그걸 모르면 Тэрийг мэдэхгүй бол 진짜 자기가 공급받아야 될 말씀, 공급받아야 될 영향을 공급받지 못할 수 있습니다. үнэхээр өөртөө хангагдах ёстой үг, хангагдах ёстой шимт ижилээрээ хангагдаж чадахгүй байж болно. 어떨 때는 우리가 어떤 소미나 이런 데 이제 말씀을 전하고 전도 집회를 했는데 За заримдаа тийм ээ суманд библийн семинар үг дамжуулдаг. 이제 그분들이 이제 같이 말씀을 공급받아야 되는데 За тэр хүмүүс байна үргэлжлүүлэн хамтдаа үгээр хангагдах ёстой. 네, 그냥 그 안에 뭐 다른 모임이 있고 다른 말씀을 듣는다고 합니다. За тэгэл дотор нь өөр цуглаан үг сонсдог гэж. 근데 그분들이 채워지지가 않아요. Гисэн 그 хэрнээ ерөөсөө 말씀으로는. тэр үгийг сонсоод дүүрдэггүй. 그럴 수밖에 없잖아요. Угаасаа тийм л байна шүү дээ тийм ээ. 네. 그 생명이 있는 교회를 통해서 계속해서 생명이 공급될 수밖에 없습니다. Тэр ам байгаа чуулганаараа дамжуулан байнга амиар тэтгэгдэж явна 그러니까 우리는 гэсэн. 정말 이 말씀을 잘 구분할 수 있어야 됩니다. Тэгэхээр бид үгийг маш сайн ялгаж салгадаг байх 그 хэрэгтэй. 입이 맛을 분별하듯이 귀가 하나님 말씀 분별한다고 했습니다. Тийм хил ам ялгадаг шиг чих үгийг таньдаг гэсэн байна. Бурхны үгийг. 정말 말씀이 나에게 정말 도움이 되고 생명을 주고 정말 영향을 정말 내 영혼에 필요한 것인지를 우리 분별할 수 있어야 된다. Тэр энэ үг надад тустай юу, мөх амийг өгөх хэрэгтэй юу гэдгийг сайн ялгаж мэддэг байх хэрэгтэй. 자, 아까 이렇게 우리 모든 살아있는 것들은 계속 공급을 받아야 된다고 했는데요. За түрүүн хэлэхдээ бүх амьтай зүйлс хангагдах хэрэгтэй гэж хэлсэн. 자, 물이든 음식이든 공급받지 못하면은 죽을 수밖에 없습니다. За ус байна уу, хоол байна уу? Тэр хангагдах шимт хижээл байхгүй бол үхэх болно. 자, 우리의 영혼도 마찬가지일 수 있습니다. Бидний сүнс ч гэсэндээ адилхан 근데 байх. 말씀을 계속 영혼이 다시 죽는 건 За 아닙니다. гэлээгээд ингээ үг сонсохгүй юу дээ сүнс нь дахиад үхдэг гэж дээ. 아무 힘이 없고 Ямар ч хүчгүй байна. 정말 그 잘 올바른 그런 제대로 된 하나님 앞에 삶을 살 수 없다는 뜻입니다. Тэгээд бурхны өмнө зөв ёс зүйтэй амьдралаар амьдрч чадахгүй дүрнэ гэсэн. 이 성경에 이런 말씀이 살아있으나 죽은 자 같다라는 말씀이 있습니다. За Библиэд ийм үг байдаг. Амьд боловч үхсэн мэт гэдэг. 네, 자기 육신은 막 사는 것처럼 하지만 그 영혼이 아무 힘이 없으면 그와 같은 모습입니다. За махбод нь хичнээн хүчтэй хөдлөөд явж байгаа ч гэсэндээ сүнс нь ямар ч хүчгүй байгааг тэгж илэрхийлж байна. 자, 그러니까 우리 구원받은 사람들에게는 말씀이 이렇게 중요하다. Тэгэхээр аврагдсан хүмүүст үг гэдэг чинь ийм чухал юм аа гэсэн. 가난아기가 젖을 필요하고 젖을 사모한 것처럼 Нэлээд хүүхдүүд тэр сүүг эрэлхийлж хүснэ үлдэх шиг. 자, 이걸 잘 기억했으면 좋겠습니다. За үүнийг сайн санаарай гэж 자, хүсэж байна. 오늘 그 욥에 대해서 배웠는데 Өнөөдөр бүгдээрээ Йовын тухай 자, сурсан. 그 욥의 또 신앙 중에 중요한 내용이 있습니다. За Йовын итгэл бас нэг чухал агуулга байна. 자, 욥이 이런 고백을 했습니다. За Йов ингэж өчөж хэлсэн ба. 내 입술의 명령 어기지 않으고 일정 음식보다 그의 말씀을 귀히 여긴다. Түүний уруулын тушаалаа би холдоогүй, түүний амнаас гардаг үгсийг би өөрт минь хэрэгтэй хоолноос ч илүүгээр нандинсан. 자, 이 욥은 하나님의 말씀을 자기 영혼의 양식으로 알고 Йов бурхны үгийг өөрийнхөө сүнсний хоол гэж үзэн. 그 하나님의 말씀을 귀히 여기는 마음이 있었습니다. Бурхны үгийг үн цэнтэнд тоосдог сэтгэлтэй 그러니까 그런 байсан. 큰 고난에도 고통에도 이겨낼 수 있었던 겁니다. Тийм байсан учраас тийм том зовлон уугашгүй ирэхэд ч гэсэндээ давж гарч 그 чадсан. 영혼이 힘을 잃고 쓰러져 버리면 За
За сүнс нь хүчээ алдаа сөхрөөд унчих юм бол 육신도 힘을 낼 수가 없는 겁니다. махбодоос нь ч гэсэндээ хүч гарахгүй. 자, 그리고 예레미야 선지자도 이렇게 고백합니다. За мөн Иремья иш үзүүлэгч ингэж үтсэн байна. 예레미야 15장 16절 말씀에 보면 Иремья 15-ын 16 дугаар ишлэл дээрээс харуул 다시 한번 읽어볼까요? хамтдаа уншийе. Үгэстэн олдоход би тэднийг эзэн билээ. Таны үгэс надад баяр хөөр болон зүр сэтгэлийн минь таашаал болсон билээ. Учир нь түг түмдийн бурхан эзэн таны нэрээр би дуудагдсан билээ. 자, 이 주님의 말씀을 내가 얻어먹는다. Эзний үгийг эзэн гэж. 또 말씀은 내게 기쁨과 즐거움이라고 이야기합니다. Мөн энэ үгс надад баяр хөөр болсон гэж. 자, 우리 맛있는 음식 나오면 막 이렇게 노래 부르는 사람도 있어요. За амттай хоол гарч ирэхээр бүр цаанаасаа дуу дуулдаг хүмүүс үйдэг. 자기도 모르게 노래 나와요. Өөрөө ч мэдгүй ингээл дуу аялж гарч ирээд. 우리 또 엄마들도 이렇게 자식들을 위해서 맛있는 음식을 이렇게 준비할 때 즐겁게 노래하듯이 За манай ээжүүд маань тийм ээ хүүхдтэй зориулаад амттай хоол бэлдэж байхдаа дуу аялал хийдэг шиг. 이 예레미야 이제 선지자는 이 말씀을 정말 받을 때 너무 즐거웠다 이런 말을 합니다. Тэгэхээр Иремья иш үзүүлэгч үгийг хүлээж авахдаа ийм баяр баясгалантай байсан гэж. 그리스도인들은 이렇게 말씀 앞에 나올 때 또 이렇게 할 때 막 너무 즐거워요. Христэд итгэгчдэр Бурхны үгийн өмнө ирэх үе зүр сэтгэл нь баяр хөөртэй байдаг. 아유, 또 말씀이야. Дахиад үг. 병든 거예요. Ингэсэн байвал өвчлөсөн байна гэсэн. 우리 즐거운 음식, 맛있는 음식이 있으면은 노래가 나오듯이 Амттай хол байх юм бол цаанаасаа дуу гардаг шиг. 주의 말씀에 나올 때, Эзний өдрийн үгэн дээр ирэхдээ, 주의 말씀 들으러 올 때 лав гаргийн үгээ сонсохоор ирэхдээ, 노래 부르면서 옵니다. бүр дуу аялал ирэх нэ. 자, 우리 이런 경험 있지 않아요? За ингэж яг одоо мэдэрч исэн ба. 집에 이제 늦게 들어갔는데 За гэртээ оройтож 가족들이 авлаа. 다 오기 전에 맛있는 그 고기 삶아서 다 먹고 뼈만 남아 있어요. За гэрийнхэн маань намайг ирэхээс өмнө сайхан мах чанаад бүгдээрээ идчихсэн ясан л үлдсэн байна. 그때 어때요? Тийм үед ямар вэ? 왜 나만 빼고? 야가 다 남의 맛있는 갔어. 거다 먹었네. ийм гоё юм идсэн байна. 그런 적 없어요? За тийм тэгжээс одоо байгаагүй юу? 자, 우리가 말씀에 빠지면 그런 마음이 들어야 됩니다. За бид үгээсээ тийм ээ одоо үгээ алгасчих юм бол тийм сэтгэл. 나 빼고 맛있는 거 다 먹었네. Гэтэ намайг алгасаад амттай бол идсэн байна гэсэн шиг. 그런 거예요. Тийм бахан. 제가 이제 구원 받고 나서 Би аврагдсны дараа 주일 말씀 들으면서 эзний өдрийн үгээ сонсон гоо. 진짜 너무 좋은 거예요. Их сайхан байсан. 그리고 제가 되게 부러웠어요. Тэгээ их атаархажсэн. 야, 먼저 구원 받은 분들은 Дөрүүлээд аврагдсан 진짜 хүмүүс 이 좋은 말씀들 계속 들으면서 살았네. баян ийм гоё үгийг сонсож амьдэрсэн юм байна. 나는 못 들었는데. Би ингэж сонсож чадаагүй байсан шүү 근데 дээ. 이제 알아보니까 말씀이 다 녹화돼 있더라고요. MP3로도 다 있고. Тэгээ судлаад үзсэн чинь бүх үг нь бичигдсэн байсан байгаа. 그래서 MP3-аар. 야, 그래서 막 1년치 말씀을 다운 받아가지고 За тэгэл яг нэг жилийн туршид байсан үгийг бүгдийг нь татаж авч байгаа л. 그거 다 이렇게 그 노래 들을 수 있는 기계에 넣어놓고 За тэгэл нөгөө нэг CD унших ч юм уу тэр дуу сонсох төхөөрөмжөндөө хийж байгаа. 하루에 막 3개, 4개씩 말씀 계속 들었어요. Өдөрт 3, 4 удаа ерөөсөө баян үг сонсож 근데 ирсэн. 어떻게 그럴 수 있었냐면 Тэгээ яаж тэгэж чадсан бэ 제가 이제 гэвэл 구원받고 제가 직장 얻었는데 би аврагдаад ажилд орсон. 너무 시끄러운 현장이어가지고 За гэтэл ойр орчмаа нэг чимээтэй газар байсан. 귀를 막고 이렇게 혼자서 일을 해야 됩니다. Тийм болохоор ингээд чихээ таглаж байгаад ганцаараа ажиллаа 저한테 хийсэн. 너무 좋은 거예요. За тэр нь надад их сайхан байсан. 귀에다가 이어폰 꽂고 Чихэндээ ингээд чихвчээ 이제 хийчээ. 아침에 일 시작할 때 Өглөө 말씀 ажиллаа 딱 эхлэхдээ 시작해요. үгээ эхлүүлээд эхэлдэг. 그러면 이제 오전에 말씀 딱 2개 들으면은 딱 점심 시간이에요. За үдээс өмнө яг 2 үг сонсоод өдрийн хоолны цаг болдог. 점심 먹으면서 말씀 듣고 өдрийн хоол идэнгээ үгээ сонсдог. 또 그러면 또 한 3개 더 들으면은 또 하루가 다 가요. За тэгээд нэмээд 3 үг сонсч байгаа бол тэр өдөр ер нь бүгд яваад дуусдаг. 그러니까 하루에 말씀 5개 이상씩 들었어요. За 매일. өдөрт бараг 5 гаруй үг сонсдог байсан. 너무 өдөр 좋은 бол 거예요. 너무 좋은 거예요. тэр маань их сайхан байсан. 일하면서도 Ажил хийнгээ 이제 집중하면서 анхаарлаад 말씀 өдрүүлээ. 들으면서도 집중할 수 있더라고요. 네, 일을 할 수 있더라고요. Үгээ сонсонгоо хүртэл ажилдаа 근데 төвлөрөөд хийж 또 болдгоо 모든 юм лээ. 직장이 다 그럴 수는 없는데 Тэгээд бүх ажлын байрыг тийм байх аргагүй. 저는 좀 그랬어요. За миний хувьд яг тийм 그러니까 байсан. 이제 딱 하루 듣는 게 거의 한 달 듣는 거잖아요. Тэгэхээр яг нэг өдөр сонссон маань одоо нэг сар сонсохоор хэмжээ байгаа 그죠? юм 한 тийм ээ. 달에 한 5번, 4번이니까 Тэгээ нэг сар тийм ээ 4 юм уу 5 7 хоног 제가 байдаг. 구원 받고 Би аврагдаад 10년치 말씀을 들은 것 같아요. бараг 10 жилийн тийм үгийг одоо тийм ээ 10 жил байх тэр бүх үгүүдийг сонссон юм шиг. 근데 나중에 깨달았어요. Дараа нь ухаарсан. 너무 맛있다고 Үнэхээр амттай 많이 гэж. 먹으면 배탈 난다. Их идэх юм бол тийм ээ гид зөвднө гэж. 이게 무슨 말이냐면 За юу гэсэн үг 제 гэхээр 신앙은 어린데 итгэл маань балчир ирнэ. 말씀을 많이 들어서 많이 알아요.
알아요. За үгийг маш их сонсоод их мэддэг болсон. 근데 순종을 못해. Гэхдээ дуулууртай байж чадахгүй. 네, 너무 아직은 익숙하지 않으니까. Тийм ээ, сонссон хэрнээ дараах нь тэрэндээ дадаагүй 그래서 байгаа. 깨달았어요. Тэгээ ухаарсан. 좋은 음식을 많이 먹는다고 건강해지는 게 아니고 Өө сайн хоолыг одоо их идлээгээд эрүүл мэндээ сайн биш юм байна. 배가 고프고 За яг өлсөөд 음식을 정말 찾을 때 үнэхээр хоолыг хайх үедээ 어떤 음식도 맛있고요. тэр үед ямар ч хоол амттай байдаг. 또 그렇게 먹는 게 더 건강하구나. Бас тэгэж идэх нь эрүүл юм 그래서 байна. 너무 많이 먹는 것도 안 좋고 Тэгээ хитрхи их идэх нь ч юм уу? 안 먹는 것도 안 좋고 Идэхгүй ахын ч юм уу? 적당한 게 좋은 거구나. Яг тохирсон хэмжээнд чухал юм байна. 그래서 신앙생활 하다 보면 Тэгээ итгэлийн амьдралаар амьдрангаа 이제 이 좋은 말씀도 또 너무 욕심으로 그렇게 듣는 것도 좋지 않고요. за хитрхи шуналтайгаар тийм ээ энэ үгийг сонсох нь бас тийм сайн хэрэг биш үү? 작은 말씀을 듣더라도 За тийм ээ богинохон үг сонссон ч 정말 한 번의 말씀을 듣더라도 그 말씀을 마음에 새기고 순종하고 그렇게 살고자 했을 때 яг нэг удаа үг сонссон байсан ч түүнийг үнэхээр зүрх сэтгэлдээ оруулаад түүний дагуу дуулууртай байя 그 гэх мэт. 말씀이 정말 내게 도움이 되고 힘이 되는구나. Тэр үг жинхнээсээ надад тустай байж хүч болдог байна. 자, 그리고 이 말씀은 정말 죄로부터 우리를 보호해주고 우리를 깨끗하게 해줍니다. За тэгээд үг биднийг гим нүглээс хамгаалдаг, цэвэршүүлдэг. 자, 성경에서는 이 하나님의 말씀을 물이라고 기록하고 있습니다. За Библиэрээс харах юм бол Бурхны үгийг усаар зөвөрлж хийсэн. 자, 물 이제 우리가 마시는 물도 필요하고요. За биднэрт уух ус ч хэрэгтэй. 또 그리고 우리를 깨끗하게 씻을 수 있는 깨끗한 물도 필요합니다. Бас цэвэрхэн тийм ээ угаах ус хэрэгтэй. 자, 여기 에베소서 말씀에 보면 Эфес номон дээрээс харах юм бол 자, 에베소서 Эфес ном 5장 5 дугаар бүлэг 27절 5-ын 27. 자, 이런 말씀이 있습니다. За ийм үг байна. 27절 아니고 26절 26 дугаар ишлэл. 26절 27절 같이 보면 За 되겠습니다. 26 27-г хамт уншаад болох нэ. 26절 27절 같이 읽어볼까요? За 26-аас 27-г хамт уншия. Тэр чуулганыг үгээр дамжуулан усан дугааж цэвэрлэн ариусгаад түүнийг ямар ч толов өвчлээсгүй эсвэл аливаа ийм юмгүй харин ариун гим зэмгүй байлган өөрийнхөө өмнө алдарт чуулган болгох гэсэн билээ. 자, 이제 모든 살아있는 생명에는 음식이 필요하고 물이 필요하잖아요. За бүх амьд байгаа зүйлсэд хоол унд хэрэгтэй, ус хэрэгтэй. 물은 두 가지로 사용이 됩니다. За усыг хоёр янзаар хэрэгэлдэг. 먹어서 필요하고 Идэхэд, уухад тийм ээ? 씻을 때 필요하고요. Бас угаахад 그쵸? тийм ээ? 아니에요? Үгүй мүү? 제가 최근에 어떤 의사들 이렇게 어떤 영화를 하나 봤는데요. За сүүлд нэг эмчнэрийн тухай кино үзсэн баг. 의사들이 하는 가장 많은 시간 하는 게 뭐냐면 За эмчнэрийн тийм ээ хамгийн их цаг зарцуулж хийдэг зүйл юу вэ гэвэл 물로 손 씻는 거예요. тийм ээ усаар гараа угааж цэвэрлдэг. 그리고 막 이런 솔 같은 걸로 막 손 막 구석구석을 다 씻더라고요. За 막 тэгэл гарынхаа тийм ээ бүх хэсгийг нь наривчлан сайн 5분, угаадаг. 10분 계속 씻어요. Бүр 5 минут, 10 минут бүр угаагаад л идэг. 왜? Яагаад вэ? 이 손으로 Энэ гараар 사람 몸을 찢어서 수술해야 돼요. хүний биеийг задлаад хагалгаа хийх 이 хэрэгтэй. 손이 사람 몸속에 들어가야 되잖아요. Энэ гар хүний бие дотор л орох хэрэгтэй 근데 тийм ээ. 여기에 조금이라도 세균이 있으면 Гэтэл энэ дотор багч болтгой нэм бактери байх юм бол 수술하는 사람은 죽어요. тэр хагалгаанд орж байгаа хүн өөхөх болно. 그쵸? Тийм үстэй. 그러니까 이 의사가 손을 막 엄청 씻더라고요. Тийм учраас эмч хүмүүс гараа бүр маш их угаадаг. 되게 자세하게 봤는데 Тэгээ бүр нарийн харсан байгаа. 여러 가지 방법으로 또 여러 가지 뭐 필요에 따라서 깨끗하게 완전 막 이 손톱 이 안에 아무것도 없게끔 하는 Тийм 것 ээ. 같아요. Олон янзын аргаар бүх хэсгийг нь бүр хумсныхаа завсар хүртэл ямар ч тийм ээ бохир зүйл байхгүй байхаар. 그만큼 중요한 일을 하니까 Тэр тийм хэмжээний чухал ажил хийдэг учраас 손 깨끗해야 되잖아요. гар нь цэвэрхэн байх хэрэгтэй тийм 그렇죠? ээ. 자, 우리 그리스도인들도 마찬가지인 것 같아요. Христэд итгэж бид нар ч ихсэндээ адилхан юм 자기 шиг. 생활도 그렇고 Амьдралдаач тэр 우리 다른 사람에게 복음을 전하기 위해서 бусдад сайн мэдээг тараахын тулд 말씀을 전하기 위해서는 үгийг дамжуулахын тулд 내 손이 어떻게 돼야 돼요? гар маань ямар байх хэрэгтэй вэ? 깨끗해야 돼요. Цэвэр байх хэрэгтэй. 내 마음은 Харин сэтгэл маань 깨끗해야 돼요. мөн цэвэр байх хэрэгтэй. 근데 그거 깨끗하게 할 수 있는 거는 За түүнийг цэвэршүүлэх зүйл бол 물, ус, 말씀, үг байх нь. 말씀.
үгээр дамжуулан тийм ээ. Тэгэл цэвэрхэн болгож угаах хэрэгтэй. 아 진짜 그 기억 사라지지 않아요 머릿속에 그 의사들이 손을 엄청 깨끗하게 Бүр 씻는 толгооноос бүр гарахгүй байгаа байхгүй эмчнэрийн тэр гараа маш сайн угааж байгаа 거. байх. 제가 많은 걸 생각해봤어요. Түүгээр би маш их зүйлийг бодож 나도 үзсэн. 말씀을 전하는 사람인데 Би ч гэсэндээ үгийг тунхагладаг хүн. 진짜 그 사람 생명을 살리는 의사도 그렇게 깨끗하게 하는데 Бүр үнэхээр хүний амийг авардаг эмч хүн хүртэл өөрийгөө тэгж цэвэрлүүлж 정말 우리 байгаа. 영혼을 살리는 우리들은 Тэгвэл сүнсийг авардаг бид нар 또 얼마나 깨끗해야 될까? хэр цэвэр байх ёстой болоо. 손 씻어요. Баг ингээд содоор үртэл тийм ээ гараа ариутгаал угаагаад. 자, 그게 필요합니다. За тэр байдал хэрэгтэй. 우리가 말씀을 듣고 교제에 참석하면 깨끗하게 씻는 거라 그랬어요. Бид үгэд үгээ сонсож нөхөрлөлд оролцох юм бол тийм ээ угаагдаж байгаа 이미 хэрэг. 목욕한 자는 손과 발만 씻으면 된다 예수님 Тийм ээ 말씀하셨습니다. хэдийн усанд орсон нэгэн гараа хөлөө угаахад болно гэж Иесус айлцсан. 그렇죠. Тийм ээ? 그리스도인들은 Христэд итгэгч 정말 нар 이 말씀 앞에 나와서 үгийн өмнө хурж ирээ. 자 물로 깨끗이 씻듯이 Усаар цэвэрхэн болгож угаадаг шиг. 우리 마음과 우리 생활의 죄들을 깨끗하게 씻어야 됩니다. Зүрх сэтгэлдэх, амьдрал дах гим нүглээ цэвэрхэн болгож угаах хэрэгтэй. 지금 이제 감기 걸린 분들 많은데 За одоо бас ханиа төрсэн хүмүүс их байгаа. 제가 감기를 80% 이상 없앨 수 있는 방법 알려드릴까요? За ханиа томог 80%-аас илүү тийм ээ байхгүй болгох аргыг зааж өгье. 손만 잘 씻으면 돼요. Гараасаа угааж хахад бол. 그러면 손만 잘 씻으면 80% 우리 감기나 이렇게 전염병들 없어집니다. Тийм ээ гараасаа угааж авах юм бол 80% бидний тэр төрөх ханиад вирус байхгүй 아니 болох. 우리 코로나 때 배웠잖아요. Бүгдээ коронавигийн үеэр сурсан шүү дээ. 벌써 다 잊어버렸어. Ойл өдөө мартцсан. 그렇죠? Тийм ээ? 손 씻기 Гараа угаах. 얼마나 필요해요. Ямар хэрэгтэй вэ энэ? 예. 자 우리 마찬가지로 За бид нар түүнтэй адилхан 정말 매일매일 삶에 өдөр болгон амьдралдаа 작은 말씀이더라도 баг жижигхэн үгийгч болтугай. 우리 매일 씻듯이 Өдөр болгон бүгдээрээ угаадаг шиг 우리 마음을 зүрх 우리 сэтгэлээ 생활을 깨끗하게 씻으면 큰 문제 생기지 않을 겁니다. амьдралаа цэвэрхэн болгоод угааж явах юм бол ямар нэгэн онц асуудал байхгүй. 그 말씀이 중요한 거예요. Тийм учраас үг юм чухал бай. 아무리 신앙생활 잘 못해도 주일 말씀, 수요일 말씀만 와도 그래도 어느 정도는 신앙을 지키더라고요. Хичнээн итгэлийн амьдралаар сайн амьдрч чаддгүй байсан ч гэсэн эзний өдрийн үг, лав гаргийн үгэндээ ирэх юм бол тийм асуудалгүй байдаг. 적어도 주일 Багтаа эзний 말씀은 өдөр ядаж. 빠지면 안 돼요. Тасалж болохгүй. 예. 씻을 데가 없어요, 우리가. Тэгэх юм бол өөр тийм ээ угааж цэвэрлэх газар байхгүй болно. 그러니까 Тийм болохоор 진짜 다시 신앙을 회복하기 위해서 тийм ээ итгэлээрээ сэргэг байх нь. 다른 것보다도 Өөр зүйлээс 주일 илүү 말씀에 딱 나오면 돼요. эзний өдрийн үгэн дээрээ сайн ирж яхад болох нь. 뒤에 앉지 말고 Бас хойн суулгүй, 앞에 앉아요, 앞에. урагшаагаа суу. 아이, 목사님 우리 구역별로 앉으라 그랬어요. Угаас тэр дүүргээрээ суу 아니, гэж 아니, илээ. 제일 앞에는 항상 비어놔요. Гэхдээ хамгийн уртлын сандлыг үргэлж хоосон орхиж байгаа. 이제 뒤에 앉아서 구역별로 앉게 했지 앞에 있는 사람들 못 앉게 하려고 구역별로 앉게 한 거 아닙니다. Урд байгаа хүмүүсийг тийм ээ хойн суулгах гал дүүргээрээ суусан юм биш үү? Хойн байгаа хүмүүсийг урд суулгах гэж л тэгсэн. 항상 보면 뒤에 앉는 습관처럼 앉게 되더라고요. За харах юм бол яг зуршил болчихсон юм ингээл хойн суугаад байдаг хүмүүс идэг. 그러면 이제 이게 물과 멀어지면 우리가 더러워질 수밖에 Тийм ээ 없잖아요. уснаас хол байгаад байх юм бол бид үгэд бохир болохоос өөр аргагүй болно шүү дээ тийм ээ. 가까이 있으면 씻을 수 있습니다. Тийм ээ ойр байх юм бол угааж чадна шүү дээ. 이렇게 말씀을 가까이 해라. Үгтэй ойр бай. 말씀을 사모해라. Үгийг хүсэн тийм үл. 자, 이거는 그냥 말씀이 그냥 한번 공급되고 끝나는 게 아니라 계속 지속적으로 공급이 돼야 됩니다. Бас үгээр нэг удаа хангагдаад л болчдөг биш. Бүр байн үргэлж үгээр хангагдаж угааж байх хэрэгтэй. 전에 잘했는데 Өмнө нь сайн байсан. 그런 분들 있어요. Тэгдэг хүмүүс 아, байдаг. 내가 전에는 Би өмнө нь бол байж штэ. 그 이제 우리 이런 교육 한다 그러면 아, 이거 새로 구원만 사람만 하면 되죠. За ийм сургалт байгаа юм лөө шинээр аврагдсан хүмүүс оролцоход болно. 아니에요. Тийм биш ээ. 누구든지 Хинч вэ? 정말 자기를 변화시키고 깨끗하게 하고자 하면 말씀이 더 가까이 오면 됩니다. Үнэхээр өөрийгөө өөрчлөөд цэвэр байя гэж байгаа хүн үхтэй л ойроход болно. 그렇잖아요. Тийм үстэй? 네, 오전에 듣고 오후에 또 들으라고 아이고 힘들다. Үдээс өмнө сонссон, үдээс дахиад сонс гэж юу ямар хэцүү юм бэ? 아닙니다. Тийм биш шүү. 정말 필요하기 때문에 Үнэхээр хэрэгтэй учраас 네, 저도 피곤해요. 힘들어요. би ч гэсэндээ ядарч ийн хэцүү л. 네, 저는 아침에 9시에 Өнөөдөр өглөө 9 цаг, 11시에 11 цаг, 지금 또 이렇게 지금 1시 반, 뭐 2시에 또 말씀이 또 있는데 бас ингээл 1:30-аас 2 гээл дахиад үг зааж байна. 어제 잠을 한숨도 못 잤어요. Өчигдөр бараг унтаж чадаагүй байгаа. 아, 요새 진짜 잠이 안 오대. Сүүлийн үед бүр өрөөсөө нойр өрөхгүй. 네, 밤에 뭐 1시, 2시에 자도 Шүүн одоо 2 3-гээ унтсан ирнэ. 4시, 5시에 눈이 탁 떠져요. Дахиад 4 5-гээ шууд нүд автоматар нээгдэв. 큰일 났다 이거
어떻게 하지? Тэ баларлаа яа гэм 건강 блэ. 나빠지는 거 아닌가? Тэ эрүүл мэнд маань айгүй муудах шүү. 근데 지난 노인 이렇게 어르신들하고 같이 교제하는데 За гэж яагаад өнгөрсөн ахмадын нөхөрлөл 어떤 байсан. 자매는 참 잘 안 와서 За нэг ихч маань ойрон сайн өвөхгүй 그 байгаа. 밤에 성경 읽으면 잠이 잘 온다고 그 얘기 간증하시더라고요. За тэгээ Библийг унших юм бол дараа нь айгүй сайн унтдаг 마음이 гэж 너무 хэлжсэн. 평안해진대요. Нэг сэтгэл нэг амар тайван болдог гэж байна. 그 저도 걱정만 하고 있지 말고 Тийм болохоор би ч гэсэндээ санаа зовоод л ээж болохгүй мэ. 뭐 일찍 일어나 말씀 읽으면 되고. Эрт бас ч юм бол зүгээр үгөө уншчихад болох юм байна тийм ээ. 네, 그 어르신 되면 나이 많아지면 잠이 없어진다는데 За насаа ихаа тийм ээ ахмад болох юм бол нойр муутай болдог гэж хэлсэн. 벌써 그거 온 건가? Аль хэдийн одоо тэр нь надад ирсэн юм бах та гэж бодогцсон. 아무튼 참 이렇게 일찍 일어나는 것이 나쁜 거 아닌데요. Ямар ч тач эрт басна гэдэг чинь тийм муу юм байхгүй шүү дээ тийм ээ. 근데 아무튼 그렇게 일찍 일어나고 또 그런 시간이 많을수록 Ямар ч тач эрт босоод цаг их байх чинь нэг 성경 읽어서 찾고 Библийг хайж олж 더 уншаад 기도하는 시간 가지면 되겠다 이렇게 생각을 바꿨습니다. тэгээд залбирдаг цаг гаргая гэж бодлоо өөрчилсөн. 그 마음이 평안해졌어요. Тэгээд ирмэг сэтгэл маань нэг амар тайван байсан. 몸은 좀 피곤하지만 Би маань жоохон ядарч байгаа 우리 ч гэсэн. 내 마음이 평안하면 Сэтгэл маань амар тайван 그 байхад 육신의 피곤을 이기는 것을 느꼈습니다. махбодынхоо ядаргааг давж гарч байгааг мэдэрсэн. 자, 이 말씀을 사모한 사람이 그런 것 같아요. Үгийг хүсэн тэмүүлдэг тийм байдаг юм шиг байна. 어떤 상황이나 어떤 시간이나 이런 것들이 안 돼도 그 마음이 먼저 그것을 원하고 그것을 결정하면 몸이 따라옵니다. Ямар нэгэн нөхцөл байдал цаг хугацаанд болохгүй байсан ч гэсэндээ зүр сэтгэлдээ шийдээд тийм ээ чиглэх юм бол бие махбод нь хүртэл дагаад ирдэг. 우리 말씀을 가까이 한 사람들은 그것을 경험하게 됩니다. За үгтэй ойр байдаг хүмүүс үүнийг яг мэдрэх болдог. 자, 그리고 이제 보면은 우리가 이제 말씀을 듣는 것도 중요하지만 За харах юм бол бүгдээрээ үг сонсох нь чухал боловч 스스로 읽고 문. 묵상하는 건 너무나 중요합니다. хувьдаа унших, тунгаан бодох цаг маш чухал юм аа. 예, 이제 우리가 주일날, 수요일날 말씀 들으면 그냥 신앙생활 다 했다 이렇게 생각하면 안 됩니다. За бүгдээрээ эзний өдөр лаваа гаргийн үгээ сонсчих юм бол за итгэлийн амьдралынхаа юмыг болгочлоо гэж бодож болохгүй. 자기 스스로가 хувьдаа 이제 뭐 평소에 매일매일 성경을 읽는 것도 ингээ үдээж гисэндээ үгийг өдөр болгон уншдаг байх 너무나 хэрэгтэй. 중요하다라고 좀 말씀드리고 싶어요. За энэ нь маш чухал юм шүү гэж 자, хэлмээр байна. 그러려면 자기 성경이 꼭 있어야 됩니다. За 자기 түүний тулд яг 성경책이. өөрийн хувийн библ байх хэрэгтэй тийм 네, ээ. 이번에 우리 그 안디옥 학교 잘 참석하는 분 성경 선물 드린다고 За 했는데 энэ удаа Антиох сургууль сайн оролцсон хүнд библ бэлэглэнэ гэж хэлсэн. 정말 드릴 거예요, 정말로. За үнэхээр бэлэглэнэ. 네, 좋은 성경책 지금 준비하고 있습니다. За их сайхан библийн номоо бэлдээд байж байгаа. 그리고 이제 매일매일 성경 읽으면서 기록할 수 있는 이 365 그 묵상책이 За 있는데요. бас өдөр болгон библийг уншингаа бичиж тэмдэглэж болох 365 тунгаан бодлтын дэвтэр нь. 하루에 4군데 성경 한 장씩 같이 읽어서 4장을 읽게 됩니다. За өдөрт библийн яг 4 хэсгээс 4 бүлэг уншдаг байгаа. 그래서 읽는 것 그리고 또 그것을 깊이 생각하고 묵상하는 것까지 이어지면 좋습니다. За тэгэхээр унших, мөн нэмээд түүнийгээ гүнзгий тунгаан бодох хамт байх хэрэгтэй. 오늘 말씀 끝나고 이제 성경 퀴즈 할 건데요. За одоо үг дуусаад библийн асуулт хариултын цаг байгаа. 선물도 있습니다. Бас бэлэг байгаа. 이번에 그리스도인의 말씀 생활이니까 За энэ удаа Христэд итгэгчийн үгийн амьдрал 우리 учраас 묵상책도 선물로 드릴 거고. за тунгаан бодлтын дэвтэрчдөө бэлгэнд авч 또 болно. 우리가 지금 매주 이렇게 암송하잖아요. За бас 7 хоног болгон ишлэлээ цээж идэг тийм ээ. 꼭 정말 중요한 말씀들만 좀 뽑아서 이렇게 매주 암송하는데 Тэгмээ заашгүй хэрэгтэй ишлэлүүдийг сонгож аваад цээжилдэг. 우리 그 암송 전체 내용이 담긴 작은 책이 있습니다. За тэгэхээр яг бүх цээжлэг ишлэлийг мань оруулсан тийм цээжлэг ишлийн ном байгаа. 오늘 그 성경 퀴즈 때 그 선물도 드릴 거고요. За өнөөдөр библийн асуулт хариултын цаг дээр тэмээ зөв хариулах юм бол бас тийм бэлэгч байгаа. 그리고 요한복음 말씀 성경만 이렇게 좀 작은 책으로 이렇게 그 만들었는데 За бас Иохан номын тухай яг тийм жижигхэн ном байгаа. 주머니에 넣어놓고 Халаасандаа 우리 хийгээд 조금 시간 있잖아요. тийм нэг жаахан завсар зай цаг гардаг штэ. 화장실에 앉아가지고 За 0-д суучаад 성경 библи 찾아서 작은 그 요한복음 말씀만 볼 수 있게. тэмээ гаргаж ирээд дэлгээд тэр Иохан номоо уншиж 진짜 болохоор 이 요한복음에는 정말 1장부터 정말 우리 구원에 대한 많은 그 말씀들이 요한복음에 많이 있습니다. За Иохан номонд 1-р бүлгээс ахуулаад бидний итгэл маш хэрэгтэй өгөөд байгаа. 그리고 우리 오늘 아까
네, 그 말씀 전에 어르신들 다 일어나서 이번 주 암송하셨는데 За үгийн өмнө манай ахмадууд нь босоод ишлэлээ уншицгаасан. 네, 막 박수 나오더라고요. Өөрийн ирэхгүй алга ташсан байгаа. 그때 우리 지난 금요일 날 암송하자고 좀 이렇게 부탁드렸는데 Өнгөрсөн 5 дахь өдөр нөхрөлтөө за ишлээ цээж ицгээе гэж ярьсан. 한 분, 두 분 말고는 다 암송해 오신 것 같아요. За энэ ганц хоёр хүнээс бусд нь бүгдээрээ сайн цээжилж ирсэн юм шиг байсан. 야, 우리 어르신도 다 할 수 있더라고요. Ахмадууд маань ч гэсэндээ сайн чадчихжээ 제가 лээ. 이렇게 부탁드렸어요. Би ингэж хэлсэн. 암송하려고 하지 마라. Өөрөсөө цээжлэх гэж цээжлэх 많이 хэрэггүй. 읽어라. Харин маш их давтаж уншаарай. 100번 읽고 100 удаа давтаж 1000번 уншаарай. 읽으면 1000 удаа унших юм бол 이 머리가 기억하지 못해도 몸이 기억하고 энэ толгой маань санахгүй байсан ч бие маань санана. 그리고 한번 그렇게 새겨지면 다음에 잊어버리지 않게 되니까 Тэгээ нэг удаа тиймээ сэтгэлд орж ирээ сэлэгдчих юм бол дараа нь тиймээ одоо бүрэн 그 мартагдахгүй. 소리 내서 Тэгэхээр чанга 뭐 дуу гаргаад 하루에 10번 이상씩 өдөрт 10-аас дээш удаа 그냥 읽어요. зүгээр уншаарай. 그러면 Тэгэх юм бол 이게 우리가 소리 내서 이렇게 이 말씀을 읽으면 이게 귀에 자꾸 들립니다. 자기 бид 귀에. нэр дуу гаргаад унших юм бол тийм амнаас гарч байгаа дууг чих сонсож байгаа. 그러면 내 기억이 뇌가 이렇게 내가 내 힘으로 기억하지 못해도 내 입과 귀가 딱 그것을 딱 이렇게 뭐랄까 새겨져 있어요. 새기게 돼요. Тэгэх юм бол одоо миний тарих сайн тиймээ дурсамжуудаа санаж чадахгүй байсан ч гэсэндээ энэ урууланд маань чихэнд маань тогтчихсон байдаг. 그래서 한번 그렇게 해놓으면 다음에 또 보잖아요. 그럼 네. 또 기억나요. 잊어버리지 않습니다. За нэг удаа тэгээд одоо уншаад цээжилчих юм бол 새겨지면 дотор маань 속에. тогтчих юм бол 네. дараа нь уншингууд тэр чигээр ороод ирдэг ба. 그래서 어떤 분들 이렇게 읽고 진짜 돌아서면 잊어버린다고 하는데 За зарим хүмүүс нь ингээл уншаал цээжилдэг итэл эргэж хараад мартчихад байна гэж байгаа. 그렇지 않아요. Тэгэхгүй. 우리 몸은 신기합니다. Бидний энэ бие чинь их 그걸 ачирхалтай. 이렇게 딱 새겨놓고서는 Бүр ингээд сийлчих юм бол 그게 딱 어느 정도까지 딱 자기에게 너무나 익숙해지면 그게 자동으로 나오게 돼 있습니다. тэгээд яг өөрт маань тиймээ дадал болоод ирэх юм бол дараа нь тэр зүйл сонсогдонгууд өөрөө автоматар гарч ирдэг. 저도 요새 기억력이 사라지고 있구나 이런 걸 느껴요. За сүүлийн үед ч гэсэндээ миний санаахаа их муудаж байгаа гэж бодож байгаа. 우리 어르신들을 그런 교제했는데 Ахмадууд маныг тэгж нөхрөлсөн ба. 밖에 나갔어. За гадаа гарсан гэж. 근데 왜 나왔지? Яага гарснаа 다시 марцсан. 들어와요. Буцаа гэртээ орж 아 ирсэн. 석탄. Нүүрс авахар гарсан шүү дээ. 다시 생각나는 거 아니에요? Дахиад ингээд бодсон гэж. 저 이제 가끔 보면 Би бас заримдаа 냉장고에 텔레비전 리모컨이 가끔 있어요. нөгөө хөрөгчин дээр маань телевизний маань өдөрлөг байж идэг. 이거 왜 있냐? Энэ одоо яагаад энэ байгаа юм бол? 이런 거예요. 이게 냉장고 못 꺼내려고 손에 리모컨 들고 있다가 잠깐 이렇게 놔두고 그거 잡고 잊어버리고 그냥 문 닫아요 Тийм 냉장고. байгаа байхгүй юу? Одоо хөрөгчнөөсөө юм авах гэж яваад гартаа өдөрлөгөө барьчихсан дээр нь тавьчаад юм аваад агаал тэр чигтээ мартаа явцсан байгаа. 그 금방 잊어버려요 Нэг 우리가. амархан мартдаг тийм ээ. 근데 왜 잊어버릴까? Яагаад мартаж байгаа юм 그러니까 болоо? 뭐 중요하지 않은 것들 금방 잊어버리는 것 같아요. Бас чухал биш зүйлүүдийг амархан мартдаг юм шиг. 정말 이게 중요하다라고 딱 마음을 정하고 그것을 계속 생각하면은 그 잊어버리지 않으려고 합니다. Энэ бол чухал гээ сэтгэлдээ шийдээд байнга тэрийгэ бодоод байх юм бол мартахгүй. 이 성경 말씀도 그런 것 같아요. Библийн үг ч гэсэндээ тийм байна. 암송을 하려고 암송하면 안 되고요. Тийм ээ. Цээжлэхийн төлөө цээжилж болохгүй. 말씀을 귀히 여기고 Харин үгийг үн 말씀 цэнтэй 사랑하고 үгийг бүр хайрлаж 정말 하나님께 정말 간절하게 기도하면서 үнэхээр бурханд чин сэтгэлээсээ залбиран 그 말씀을 이렇게 대하면 за тийм үгэн танцсан хандлагатай байвал 그 말씀이 내게 딱 남아 있게 될 겁니다. тэр үг надад бүрэн үлддэг байна. 그래서 우리 어르신들 그 잊어버리는 그런 병 오면 안 되잖아요. Ахмадууд маань тийм ээ тийм мартдаг өвчтэй болж болохгүй шүү дээ тийм ээ. 그렇죠. Тийм үстэй. 네. 그래서 암송 꼭 하면 우리에게 큰 유익이 됩니다. Тийм болохоор ишлэлээ сайн цээжилж явах юм бол биднэрт маш их тийм ээ ачтаас үзүүлдэг 정말 шүү. 어떨 때는 이 성경책 눈이 잘 안 보이고 그래서 잘 읽기 힘들어질 때 있잖아요. Заримдаа Библийн үг нь тийм ээ харагдахгүй, хараа нь муудчихсан хэцүү үе байдаг те. 이 성경에 있는 성경 구절을 내 마음속으로 옮겨 놓는 거예요, 암송은. Тэгэхээр энэ Библийн үгийг өөрийнхөө сэтгэл дотор руугаа шилжүүлж оруулж ийна гэсэн. 성경 없어도 Библи байхгүй байсан ч 뭐 성경을 전체를 다 우리가 다 암송할 수는 없겠지만 Библийг бүгдийг нь цээжлэх аргагүй ч гэсэндээ 내가 가장 사랑하는 말씀을 өөрийнхөө хамгийн хайрладаг үгээ, 또 내가 가장 좋아하는 말씀을 хамгийн дуртай үгээ 우리 마음에 새겨 놓으면 сэтгэл дотроос хийлээд оруулчихвал 아무도 빼앗아 갈 수 없을 겁니다. хин чин дотроос нь булааж авч явж чадахгүй. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 그러니까 이렇게 듣고 또 읽고 또 묵상하고 암송까지 За тийм болохоор сонсоод, уншаад, тунгаан бодоод 어, цээжлэх хүртэл. 그렇게 딱 연결되는 것이 우리 그리스도인의 말씀 생활의 가장 중요한
부분이다라고 좀 말씀드리고 싶습니다. За эдгээр ийм холбоотой зүйлүүд Христэд итгэгч хүний итгэлийн амьдралд маш чухал юм аа. 그냥 한번 이번에 암송했으니까 끝 아니고 계속 우리 1년 52주 계속 하시면 좋겠습니다. За энэ удаа нэг ишлэлээ цээжлээд уншсан юм чинь дуусаа гэлгүйгээр энэ нэг жилийн турш 52-7 хоногийн хугацаанд тийм байнга тогтмол сайн цээжлээрэ. 그 주일 말씀이라도 주일 암송이라도 Тэгэхээр 포기하지 않았으면 좋겠어요. эзний өдрийн ишлэл дээр ядаж тийм шантардаггүй байгаасай гэж хүсэж. 그리고 우리가 계속 암송하는 말씀이 반복되니까 한번 암송해놓으면 다음에 또 암송하려면 또 한번 읽으면 금방 기억납니다. Бас цээжилж байгаа ишлэл маань тийм дараа нь дахиад давтагддаг учраас нэг удаа цээжилчих юм бол дараа нь дахиад цээжлэх үе ирэхэд амархан сэргээд ороод ирнэ. 예, 그래서 이 말씀을 정말 귀히 여기고 이렇게 지금 말씀드린 대로 잘 생활하시면 정말 큰 힘을 얻을 겁니다. Үнэхээр үгийг үн цэнтэд тооцоод сая хэлсний дагуу явж явах юм бол үгээр дамжуулан маш их хүчийг олж авах болно. 이제 말씀은 음식 또 이렇게 물 또 그리고 үгийг одоо хоол, ус 말씀드렸는데 гэж хэлсэн 또 тийм ээ. 말씀 또 한 가지 더 우리에게 또 그 의미 있습니다. За бас нэгэн үгэнд байгаа утга учир байгаа. 시편 119장 Дуулал 119 дэх бүлэг 105절에 105 дугаар ишлэл дээр 정말 유명한 중요한 말씀입니다. за их олон хүний мэддэг чухал үг байна. 자, 같이 한번 읽어볼까요? Хамтдаа уншия. Таны үг миний хөлдөх дэнлүү, миний замдах гэрэл. 자, 이렇게 불이라고 표현했잖아요. За энэ ч тийм дэнлүү гэж илэрхийлсэн байна тийм ээ. 이건 갈이기도 합니다. 딘도는 Дэнлүү гэдэг чинь бас гал гэсэн үг тийм ээ. 그렇죠. Тийм биз дээ. 예. 뭐 옛날에는 그 등불 그러면 반드시 라나 이런 거 해가지고 불을 냈는데 За дээр үед бол тийм ээ дэнлүү гэх юм бол дотор нь лаа юм уу хийж гисэн тэгээ асаадаг байсан. 뭐 지금은 LED 이런 걸로 많이 바뀌긴 Одоо 했지만 LED гэрэл гэлийг өөрчлөгдчихсэн. 깜깜한 밤에는 За тас харахгүй шүн. 이 등불이 너무나 필요합니다. Дэнлүү маш их хэрэгтэй байдаг. 자, 이 밤에 그 이 라이트 불 켜지 않고 차 운전하면 얼마나 위험합니까? Тийм ээ шүнээр тийм ээ машиныхаа гэрлийг асаахгүй жолоодох юм бол чи аюултай шүү дээ. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 자, 이 둘 중에 하나라도 나와야지 밤에 운전할 수 있습니다. За тэгэхээр энэ хоёрын дэ нэг нь байж байж тийм ээ 둘 중에 하나라도 불이 들어와야지 갈 수 있어요. 자동차 불에. одоо хоёр гэрлийнх нь ядаж нэг нь байж шүнээр жолоо бариад явж чадна. 그런 것과 За 마찬가지로 тэрнтэй адилхан. 자, 이 말씀을 우리가 이제 가지고 살면 우리 이 삶의 길 정말 이 어두운 세상 가운데 우리를 올바른 길로 또 인도할 수 있습니다. Үгийг тэгээд амьдрах юм бол тийм ээ итгэлийн амьдралдаа энэ ертөнцид зөв замаар алхаж явж 자, чадна. 불이 계속 이렇게 타려면은 계속 연료가 들어가야 되잖아요. За гал байн асчаа гэх юм бол тос 연료. хэрэгтэй тийм ээ. 그렇죠? Тийм үстэй. 네, 우리 자동차도 계속 기름을 넣어야지 Машин ч гэсэндээ бензин тос хийж байж 엔진을 돌리고 тийм мотор ажиллуулна. 불을 켤 수 있듯이 Тэгэж яг тийм ээ гал асдаг шиг. 자, 하나님의 말씀이 계속 공급돼야지만이 Бурхны үгээр байн хангагдаж байж 자, 이렇게 우리의 삶을 밝히 비칠 수 있다라고 말할 수 있습니다. тийм ээ амьдралаа тийм ээ гэрэлтүүлж чадна. 자, 여기 예레미야 23장에도 보면 Иремья 23 дээрээс харвал 자, 성경 보겠습니다. 예레미야 Иремья 23장 20절. 23-ийн 29. 자, 여기 하나님 말씀을 이렇게 표현하고 있습니다. За энд Бурхны үгийг ингэж 같이 илэрхийлсэн 한번 байна. 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншия. Үг минь галтай адил босоо гэж эзэн тунхаглаж байна. Чулууг бутлах алхтай адил босоо. 자, 하나님의 말씀이 불같지 않냐라는 말씀을 하고 있습니다. Үг минь галтай адил босоо гэсэн байна. 자, 이 겨울에는 이 불이 너무 필요하잖아요. 그 집에 난로가 있어야 За 됩니다. өвлийн уйлралд бол зайлшгүй гал хэрэгтэй тийм ээ. 그쵸. Зуух гал түлэх хэрэгтэй. 네, 추운데 있으면 너무 힘들어요. Хүүтэн газар байх юм бол маш хэцүү байдаг. 그렇죠. 이 난로 있으면 난로 가운데 두고 같이 모이면 따뜻해집니다. Зуух байх юм бол зуух руугаа ойртох юм бол дулаахан болдог. 자, 교회도 마찬가지인 거예요. Чуулган ч гэсэндээ адилхан юм. 말씀이 있고요. Үг байгаа. 말씀 가까이 오잖아요. Үгтэй ойртож ирлээ. 그러면 이 세상에 정말 그 추위와 그런 것들을 피할 수 있습니다. Тэгэх юм бол энэ ертөнцийн зүйлс тэр ертөнцийн хүүтнээс холдож чадна. 이 세상 사람 얼마나 차가워요. Энэ ертөнц ямар хүүтэн байна вэ? 그렇죠. Тийм үстэй. 날씨가 추운 것도 있지만 Мэдээж цагаагаар хүүтэн байгаа. 사람 마음이 Хүний сэтгэл 너무나 차갑다. үнэхээр хүүтэн байгаа гэсэн үг. 사랑이 없고. Хайр байхгүй. 자,
그렇지만 하나님은 이 말씀을 중심으로 해서 За гисэн хэдий ч бурхан үгдээр төвлөрөн 우리 구원받은 형제 자매님들이 함께 모이고 аврагдсан ахын дүүснэр хамтдаа цуглаад 교제하는 가운데 нөхөрлөх явцад 우리 마음을 따뜻하게 합니다. сэтгэлийг маань дулаацуулдаг. 사랑하는 마음을 주시고 Хайрлах сэтгэлийг өгдөг. 그 힘으로 이 세상을 살아가게 하신다라고 생각이 들어요. За тэгээд тэр хүчээр энэ ертөнцийн амьдрахад тусалдаг. 불과 멀어질수록 더 차가워질 수밖에 없잖아요. Галаас холдох чинээгээр хүрэн шүү дээ, тийм ээ. 말씀과 멀어지고 Үгээс холдоод 교회와 멀어지면 чуулганаасаа холдох юм бол 우리 마음은 빨리 식어버려요. бидний сэтгэл амархан хүрчдэг. 난로 안에 그 석탄 이런 그 나무들이 그 안에 모여서 타고 있을 땐 뜨겁지만 100хан дотор тийм ээ моднууд хийчихсэн, нүүрс хийчихсэн хамтдаа байгаад асаж идэг, дүрлэлцэж 그 идэг. 꺼내서 이렇게 흩어놓으면은 다 꺼지고 식어버리잖아요. Дундаас нь тийм ээ салгаж аваад тусдан тавьчих юм бол тараачих юм бол тус тусдаа унтардаг. 모여 있을 때 뜨겁게 탑니다. Тийм ээ цугласан байх үедээ халуун нар дүрлэлцдэг. 우리 그리스도인도 마찬가지예요. Христэд итгэгч нар ч гэсэндээ 말씀을 адилхан. 중심으로 많이 모이잖아요. За үгэн дээр төвлөрөөд олуулаа цуглавал 우리 그리스도인 활활 타요. 뜨거워져요. Христэд итгэгч хүмүүс 그쵸. бүр тийм ээ шатаж дүрлэлцэж халуун байлдаг. 우리 말씀이 불이라고 했으니까요. Үг бол гал гэж хэлсэн учраас 불 가운데 따뜻함을 얻고 힘을 얻으면 좋겠습니다. тэр гал дундаас дулаацаж хүчтэй болоосай гэж хүсэж байна. 자, 아무튼 이런 그 말씀을 너무나 우리는 귀히 여기고 가까이 하고 이 말씀 생활이 너무나 중요하다는 걸 좀 기억했으면 좋겠습니다. Ямар ч тач үгийг үн цэнтэд тооцож түүний дагуу амьдрах нь маш чухал юм а гэдгийг битгий мартаарай. 우리가 구원 받을 때 말씀이 필요한 것처럼 Бид үгэд аврагдах үед энэ үг хэрэгтэй байсан шиг 또 구원 받고 우리의 신앙 생활도 항상 말씀 중심으로 시작이 됩니다. аврагдаад мөн итгэлийн амьдралаар амьдрахад ч гэсэндээ хамгийн ихэнд үг байдаг аа. 자, 그래서 이제 말씀, 기도, 교제, 전도 이렇게 네 가지 아주 중요한 요소들이 있는데요. Тэгэхээр үг, залбирал, нөхөрлөл, сайн мэдээ энэ гурван чухал хүчин зүйл 자, байна. 우리 그 계속해서 배울 겁니다. За энэ тухай үргэлжлүүлэн сураад явах болно. 그 말씀에 대해서 오늘 좀 배웠는데요. За өнөөдөр үгийн тухайд авчгаан 자, сурлаа. 이제 기도하고 За пастрын залбираад 그두 하겠습니다. за залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 주님 감사합니다. Биднийг хайрладаг эзэн минь танд баярлалаа. 오늘 귀한 교제 시간 또 그리스도의 말씀에 대해서 배우게 해주시고 Өнөөдөр энэ эрхэм цагт Христэд итгэгч хүний үгийн амьдралын тухай зааж өгөн. 정말 말씀 속에 우리의 모든 필요한 것들이 다 담겨 있다는 것을 기억하고 Үгэн дотор бид бүгдэд хэрэгтэй бүх зүйл байгаа гэдгийг санан. 우리 형제자매님들 말씀 공급받는 일을 더 귀히 여기고 또 꼭 함께 할 수 있도록 도와주시옵소서. Ахан дүүснэр маань үгээр хангагдах нь маш чухал гэдгийг үргэлж санаад үргэлж хамт байхад та туслаарай. 안디옥 학교 마치는 시간까지 또 하나님 도와주시고 인도해 주시옵소서. Антиох сургуулийн дуусах цаг хүртэл эзэн та хамт байж тусалж удирдаарай. 감사하며 예수님 이름으로 기도했습니다. Талархаад Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.